araronda rumwe ku kagari, abandi bakarara muri santere Kijabagwe, abandi bakarara mu misozi nyine uko babiteganya nka leta. Abatuye mu kagari ka Kijabagwe mu murenge wa Shyorongi batunguwe no kubyuka bagasanga ibendera ry'igihugu ryo ku kagari kabo ryibwe. Abatuye muri aka kagari bavuga ko kugira ngo iri bendera ryibwe bishobora kuba byatewe no kuba aka kagari kabo kararirwa n'umunyerondo umwe, aho bavuga ko uyu waje kwibira ibendera ashobora kuba yamuciye muri humye ubwo yari yasinziriye. Abandi bamwe mu babihamirije ATV gusa batifuje ko amafoto yabo yashyirwa ahagaragara. Abaturage turarenganwa kubera ko n'ubundi ibyo n'idarapo ryibwe n'ubundi byari bibaye ubwa kabiri, kandi noneho n'uwo muntu ugaragara ko waryibye n'ubushize yarakekwaga ko yibye n'ubundi ari waryibye. Twebwe rero nk'abaturage turasaba inzego z'umutekano kutuba hafi, kuko hari ahantu n'ubundi ni mu rutoki, ni mu bisheke, ngomba kuba haza inzego zibishinzwe nyine z'umutekano zitari iz'abanyerondo, cyangwa se bakazana abapolisi n'abadasaka bari bagomba kuba bakora igikorwa cy'umutekano w'ahantu. Bidutera ubwoba cyane kubera ko impamvu nyinshi cyane n'abanyagitarama bakunda kwambuka bakazi n'ahangaha aribo biti bihazi, kaza guhungabanya abaturage n'ahangaha, benshi ugasanga barimo kubatkubita. Nanjye ubwanjye baranteze barankubita, banyambura telefone mbanjira muri brodire, ngombwa ko ntabarwa n'abamotari bari bahanyuze. Icyo twasaba inzego z'umutekano ni ukudufasha kurwanya abo bantu, kuko abenshi ni abahigi, abenshi ni abanyatabi, ni abanywi b'ibiyobyabwenge. Ngo baramutse nyine badukorera inzego z'umutekano ubuvugizi, nyine mukadusabira ubuvugizi byakemuka. Abacunga irondo rero mu by'ukuri twebwe dutanga amafaranga y'inzego y'umutekano, ariko nta banyerondo tugira mu by'ukuri. Urumva ko nimba umuntu ageze aho ajya kwiba idarapo, abanyuze hehe ku nzego z'umutekano ziba ziri muri ako kagari? Iki ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri, asa amafaranga atangwa y'umutekano ajya hehe ko tagaragara, kugira ngo byibura abaturage nabo babashe kurenganurwa kuri icyo kintu. Ariko ibi bibazo byagira ngo birabaye nk'ibyo by'idarapo, ugasanga bagiye kutwicaza hasi, mwicare hasi, murambye, murasohoka no birangiye. Inzego z'umutekano ziba ziri hehe kwanza mbere na mbere? Ntabwo yari ari mu kabari, kuko yagerageje no kwirwanaho aratabaza, barabamutabara. Bakomeza bavuga ko bafite impungenge zikomeye ndetse no gushidikanya ku irondo ryabo kugeza naho bibwa ibendera ry'igihugu, bakaba basaba inzego z'umutekano ko zakongera kukaza umutekano. Araronda rumwe ku kagari, abandi bakarara muri santere Kijabagwe, abandi bakarara mu misozi nyine uko babiteganya nka leta. Kandi ikindi tusabwa ko haboneka nyine uburinzi bufatika kugira ngo n'ibindi byose nyine bidukikije bidakomeza kwibwa cyane. Ubujura bwo wenda bwo kwiba ibintu nyine bisanzwe byo buraboneka, ariko nyine bisaba gukazwa umutekano. Urumva byanteye impungenge cyane kuko umutekano urabura, kandi ntabwo biba ari byiza noneho kwibwa umwenda w'igihugu, ntabwo ari iby'agaciro. Urumva rero ntabwo wabura kudagira impungenge. Icyo twabisabira ni uko hakazwa umutekano uhamye kandi ugaragara, kugira ngo n'abandi bose bari bafite igitekerezo cyo kuba bakora iyo ngengabitekerezo, hanyuma kugira ngo babafatire igihano gikwiriye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru IP Inyasi Ngirabakunzi mu butumwa yahaye ATV yavuze ko ukekwaho kwiba ibendera ry'igihugu yamaze gutabwa muri yombi, gusa yirinda gutangaza imyirondoro ye kubera ko iperereza rigikomeje. Muri aho ku bufatanye n'abaturage byabonetse abakekwaho kugira uruhare mu ibura ryaryo barimo gukurikiranwa n'urwego rubishinzwe. Abaturarwanda barasabwa kubaha no kurinda ibirango by'igihugu birinda kubyangiza. Murakoze. Itegeko rigena imikoreshereze y'ibendera ry'igihugu ryavuguruwe, hongerwamo ibihano ku bantu bonona, biba cyangwa bapfobya ibendera ry'igihugu. Ahanini ibihano byongerewe ni ihazabu icibwa hamwe n'ibyo byaha byatangajwe mu itegeko nomero 42/2018 ryo kuwa 13/8/2018 rihindura itegeko nomero 34/2008 ryo kuwa 8/8/2008 rigena imiterere, ibisobanuro, imikoreshereze n'iyubahirizwa ry'ibendera ry'igihugu nk'uko byahinduwe kugeza ubu.
mu itegeko rishya uhamwe n'icyo cyahanishwa igifungo kitari munsi y'ukwezi kumwe ariko kitarenza amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze $1,000,000 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi mu kagari ka Kijabagwe, nitwa Yves Jean de la Cruz Brando, intumwa ya ATV.